bertugas mendampingi manusia ketika dia lahir, membisikkan tentang nafsu, awa nafsu, baca caireng, namo ikut bimi macam itu, micawa ke macam isi. Itu jin korin. Itu jin korin Bapak Ibu. Yakobaja sangadi mati tahu bisa datang menjelma seperti kita. Niseng baunna watak kaleta, niseng wajah aga atau poji pakai, niseng andre aga atau poji pakai. Biasa datang melalui satu mimpi katulu-tulu. Biasa katulu-tulu ki mati ni tahu topang ke katulu-tulu milo bembe. Bapak Ibu, ya jangan tiba-tiba. Biasa toi datang menjelma si minggu ni purani lemah mapa tapal lalu ki wani Jumat. Tapang ka tuda-tuda minum kopi. Tapakana ki, tuo pe mangyano. De